abakunzi b'Isoko TV ndetse na Kanyamukwengo David, mbere tubanje kubaramutsa ahatandukanye aho muherereye. Turabizi neza kuko yari umunsi ukomeye cyane ku bafana ba Kanyamukwengo. Uyu munsi rero tukaba twaje kwifatanya nawe nyuma yaho tumenya amakuru kuko umuvyeyi we wahare ejo aribwo yasezeye kuba muri uyu mubiri. Uyu munsi rero tukaba twamusanze iwe mu rugo kugira ngo tuganire, tumuhe pole, twifatanye nawe muri uyu mwanya w'akababaro nubwo bitoroshe. Turabumuhumuriza Kanyamukwengo. Kanyamukwengo ni intwari y'ubwoko, afite abantu benshi bamukurikirana, mwese tubahumuriza kugira ngo duhumurike. Ni muri urwo rwego rero twabashije gusimbukira iwe mu rugo kugira ngo tubashe kwifatanya nawe muri bino bihe bitoroshe byo kubura umuvyeyi. Muvandimwe rero Kanyamukwengo, tubanje kubaramutsa kandi tubakomeza kugira ngo mwihangane. Kubura umuvyeyi ni ikintu gikomeye, ni ikintu ubuze ikintu c'agaciro, ikintu kitagereranwa n'ikindi cyose. Kuko umuvyeyi abakuru baravuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu ni inkingi ikomeye ku buzima bw'umuntu kuko niwe umutwara uhereye mu kubaho kwa kiri mu nda. Urugendo ruba rukomeye cyane, ruba ruri hagati y'ubuzima bwo gukira no gupfa. Umuvyeyi w'umuntu akihanganira umuntu amezi 9 mu nda, agafata urundi rugendo nyuma y'umwana amaze kuvuka, agafata indi myaka yo kumurera kugira ngo amukure mu bwana. Tuzi neza ko ntawe ujyukura kugira ngo arenge urwego rw'umuvyeyi wamuvyaye, ariko mu by'ukuri turabihanganishije kugira ngo mukomere, mupore. Mu izina ry'abantu bose bakurikirana Isoko TV ndetse n'abakurikirana Kanyamukwengo Comedian, mu by'ukuri turakubwiye ngo wihangane. Hari abatabasha kugira ngo bagere ahangaha mubashe kubonana, ariyo mpamvu cyane yatumye tubasha gusimbukira twebwe kugira ngo tuhabagerere, tubashe kubana muri uno mwanya. Mu by'ukuri mukomeze mwihangane. Murakoze cyane. Wenda kugira ngo abantu baze kumenya, hari abari kubaza mama yararwaye, mama byagenze gute, cyane kuko umuvyeyi wacu agiye mu gihe kigoye, mu gihe iwacu hari intambara nyinshi, hari abatarasobanukirwa uburyo ki yasezemo cyangwa se uburyo yarangijemo, bakeneye wenda kugira ico babimenyaho. Rero twagira ngo musangize abantu ubutumwa bw'ubuzima bwa mama ho ku bugufi cyangwa se ku buke, uburyo wenda yarwaye cyangwa se camwishe naho yaguye, wenda n'izindi gahunda zizakurikira kugira ngo abantu abakunzi bawe barushirizeho gukomeza kumenya uko gahunda zipanze. Murakoze Isoko TV. Ndabashimiye kabisa, nimwe navuga ngo nimwe mubaye ba mbere muri ino industry turimo twese duhuriyemo, nimba no ya showbiz cyangwa iki, nimwe mubaye ba mbere kabisa mwansuye kandi mwagize neza vraiment, mwagize neza. Mwananzaniye n'impano nziza mwankoreye. Iriya ni impano nziza kabisa, yanshimishije, yani yankoza ahantu. Impano iriya foto mwankoreye sinzi ko wenda abenshi bazagenda bayibona, ariko ndabashimiye vraiment nk'Isoko. Bo rero navuga ngo nyine biba bigoye muri bino bihe, biragoye kubisobanura, ntago bitoroshe nyine kwa, ariko umukecuru yaguye ku isambu ruguru mu Minembwe, niho yaguye. Yazize ikibazo cy'uburwayi, yararwaye, ariko ntabwo yaramaze igihe kinini nyine cyo kuvuga ngo wenda twari duteganyije ko arwaye ku buryo yo kwamapfa, ariko nuko zagenze. Ariko se nyine wenda kubuke byari nyuma yaho amaze kurwarira, hariho iminsi wenda abantu bavuga ngo wenda yaramaze nk'ukwezi, ibyumweru, yararwaye igihe kirekire se? Yaramaze hafi 1 week and a half mu bitaro. Yari ari mu bitaro.
processus yo kumuzana hano za Bukavu cyangwa i Goma. Ndumva yari kuzurira indege ejo byari byarangiye, yari kurira ku wa gatandatu, indege irabura. Urabizi biriya by'indege ziri haruguru zigira iminsi ziziraho. Twari twateganyije ko wenda ashobora kuza ku wa gatandatu ntibizakunda, ariko Sunday kabisa byari byabaye confirmed nyine ko ari bwurira indege akaza, ngo bigire nko mu masaha 7 nyine birarangira. Mu by'ukuri mukomeze mwihangane, ntibiba byoroshye. Ni ukuvuga ko umubyeyi yararwariye hariya mu Minembwe, kuko ndabizi kuko ushize tuganira tubwiye kuko kwivukira hari mu cyo hagati mu Gitasha, ariko bari hariya ku mpamvu z'ibibazo byugarije ubwoko bwose by'intambara. Kuvuga ngo yarwariye aho bahungiye, kandi niho abashe gutahira, kuko hano twese munsi y'izuba turi abashitsi. Igihe kiragera umuntu wese agataha, kuko niko twizera kuko umwana w'umuntu wese wabyawe n'umugore ategerezwa kugira iminsi yo kubaho, ariko kandi akagira kandi n'iminsi yo gutaha nk'uko tubyizera. Mukomere mwihangane, mu izina ry'abantu bose ndakomeza mbisubiremo, mu by'ukuri ntibiba byoroshye, ariko wenda abantu baba bakeneye kugira ngo bamenye wenda umuntu gato, ariko ndabizi kuko bitewe n'amateka abantu baba baravukiye, usanga habanza kubaho umwanya w'umwihariko wo gutegura umwirondoro. Noneho abantu tuzagenda tubasangiza umwirondoro, ariko wenda ku bugufi ashobora kutubwira mama yari yaratubyaye turi abana bangahe, asize papa wenda n'aba bana, kugira ngo wenda abantu barushizeho kumenya izo update, cyane ko zizagenda zigaruka muri bino bihe byo kumusezera. Ni ukuvuga ngo mama yari yatubyaye turi 6, abahungu 5 n'umukobwa umwe. Twese turahari kabisa. Mwese murahari. Hari abo muri kumwe hano, hari abakiri kumwe n'umubyeyi papa usigaye uri haruguru? Hano muri Kenya nta muvandimwe nyine tubana, navuga tuvindimwe. Benshi baba i Burundi hariyo 3, hariyo grand frere na sister na petit frere. Ruguru hari hasigaye nyine mu petit frere umwe niwe uri ruguru. Mu by'ukuri umuryango mwese turabahumuriza, abavandimwe ba Kanyamukwengo, abari i Burundi, uri muri Kongo, ahatandukanye, kuko umuntu ni mugari, umuntu ashamikiye ku bantu benshi. Abantu bose bafite aho bahuriye ku isano ry'umubiri na Kanyamukwengo. Mu by'ukuri mwese mwumve kuko nk'Isoko TV tubashije kubaha pole, mukomere mwihangane. Ni umubyeyi wari warabyariye igihugu, yabyaye amaboko y'ubwoko, kubera kuko mu bo yabyaye hari abagiye bakamira ubwoko mu bihe byari bigoye. Nanone kandi Kanyamukwengo ni umuhanzi mu rwego rwa komedi, ariko kandi ni intwari y'ubwoko, kuko umutwaro agira ni uwo kwigisha no gukumbuza abantu gakondo iwacu. Tuzi neza kuko imahanga harahanda kandi hagahahwa, ariko ntiyatugwa. Iyo ni indirimbo yaririmbwe n'umwana w'umunyamurenge Munezero, Tamba Tamba, niwe wavuze kuko mu mahanga harahanda harahahwa, ariko ntihatugwa. Niyo mpamvu iwe yabonye kuko adashobora gutura aho hantu hahanda, yemera guhagurutsa impano iri muri wewe kugira ngo abashe gukumbuza abantu gakondo, no kugira ngo akangurire abantu kuzasubira muri gakondo iwabo. Mu by'ukuri ntitwareka gushima Kanyamukwengo, ariko kandi twese turushizaho gukomeza kwibuka uwo mubyeyi watuzariye Kanyamukwengo w'intwari ku bwoko. Mu by'ukuri mukomeze mwihangane. Urumva mama yari amaze kuba umumama wabyaye umuntu w'agaciro ku bwoko, ubasha gutaramisha abantu, ubasha gukumbuza abantu, ubasha kwibutsa abantu iby'imuhira. Titwareka kuvuga kuko yari umumama w'intwari, kubera ko yatuzariye wowe Kanyamukwengo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Mu by'ukuri abantu bamwe bagiye batwandikira mu muduhere pole, abafite contact ziwe mu mutwihanganishirize. Mu by'ukuri niyo mpamvu twaje kugira ngo tubatumikire nk'uko mwadutumye. Ari abakurikirana Kanyamukwengo Comedian ndetse kandi n'Isoko TV. Hari abari Norvège, hari abari Denmark, hari abari US, hari abari Australia, hari abari Canada, hari abari mu Rwanda,
dushimira abahanzi b'abanyamurenge benshi bagiye bohereza ubutumwa bwabo cyangwa se rambirambi zo kumuhumuriza. Mu by'ukuri ni byiza guhagararana mu gihe nk'iki, mukambara umuhanzi mugenzi wanyu, mukambara umusitari mugenzi wanyu, kuko ni mwebwe ubu nyine famiye ya bugufi muri industry. Ni ukuri abamaze kohereza ubutumwa bwabo kuko yagiye batubwira tutarinze turondora mu mazina yabo, namwe turabashimira. Hari abari kure batabonye uburyo bashobora guhita baza, hari n'abandi bagiye bahagera kuko turagenda tuganira n'abantu batandukanye. Ariko mu by'ukuri aho uri wose wowe ukunda Kanyamukwengo, nawe turakubwira ngo wihangane, izindi gahunda tuzagenda tuzibagezaho. Murabizi hari umubyeyi yaguye, ntago bakunze gutinza ibintu mu buryo bwo guherekeza bwa nyuma umubyeyi. Nta mpamvu twagiraga ngo wenda usangiza n'abadukurikiye gahunda zo gushingura igihe ziteganyijwe, kuko umubyeyi yitabye ahari ejo hari ubwo hari n'akazi rimwe, ejo hari n'inga, uyu munsi niho turi n'akazi rimwe. Ubwo urumva ibyo byose nta gutinda guhari. Niyo mpamvu twagira ngo nimba wenda hari amakuru mwamaze gufata kuva aho muzehe hari y'igihe bazashingura, wenda mwabisangiza abadukurikiye. Nyine urabizi iriya ruguru ntago batinze ibintu nyine bitewe na situation barimo n'ibindi byose. Gushingura bizaba ejo kuwa kabiri, ejo na kabiri ngo bazashingura nyine ari mu Minembwe. Murumva ko tuzakomeza kubagezaho umuhango wo gushingura. Nyuma yo kuganira n'abari imuhira, tuzakomeza kubabwira gahunda zikurikiraho. Mu by'ukuri mu izina ry'abagize umuryango w'Isoko TV ndetse n'abafana b'Isoko TV ndetse n'abafana ba Kanyamukwengo, iyi wenda si yindi mpano yindi twavuga ngo ni impano twaguhaye, gusa ni ikimenyetso gito uzashira mu wawe, ukazajya ugaragaza ko byibuze Isoko yari ifatanyije nawe mu bihe nk'ibi bitaba byoroshye. Twese turushirizaho kwibuka umubyeyi wacu, wenda bayitwegereza kugira ngo turushizeho kuyikugezaho, kandi wumve kuko turi kumwe, tuzahagararana nawe mu gihe bataraherekeza umubyeyi, ndetse na nyuma yaho tuzakomeza kubana namwe. Isoko turagukunda, Isoko turi umwe nawe. Iyi niyo wenda navuga kuko ari nkayo symbole y'Isoko TV, kugira ngo twese turushizeho gukomeza kubana muri bino bihe bitaba byoroshye. Mu by'ukuri ubwo uzarebaho gafikisa mu nzu ukunze kuba ureba, kuko umuntu iyo adusize ntibiba bisobanuye kuko tutamwibuka. Niyo mpamvu ibintu nk'ibi biba bikenewe, kugira ngo umubyeyi ni ikintu umuntu agomba gutekereza akicinjira mu nzu, ni ikintu umuntu agomba gutekereza asohotse. Aho uri hose, mama ni umuntu w'ingenzi cyane. Mu by'ukuri tubuze umuntu w'ingenzi, umuntu watubyariye nk'ubwoko. Ndakomeza mbisubiramo kuko ni ikintu gikomeye. Uyu munsi kuba turi kubisangiza benshi, ni ukubera kuko habanje kubaho uriya mubyeyi. Ibisanzwe muraza kumbabarira. Ibyo ari byo byose ni ukubera kuko habayeho uruhare rwa mama abaho, noneho namwe mukomoka muri mama. Uyu munsi rero tumwibuka, uyu munsi duhagaze, navuga ku munsi we wa nyuma. Mu by'ukuri titwareka kubabwira ngo mukomere, kandi mama tuzakomeza tumukumbure twese hamwe. Mwakoze cyane Isoko TV kabisa, muri abantu b'abasaza mu bintu bikoze neza. Aka ni akantu kabisa, iki ni ikintu sinzi kabisa, mwabikoze neza tu. Mwabikoze neza, kandi nibyerekana yuko turi kumwe nyine tu. Arakoze cyane. Wenda wagira ijambo ubwira abadukurikiye rya nyuma, ari abakurikirana Kanyamukwengo Comedian ndetse n'Isoko TV, kugira ngo tugane ku musozo, turushizeho kugenda twakira abashyitsi, kuko mu rugo hariho uruja n'uruza rw'abashyitsi bakomeza baza kwifatanya na Kanyamukwengo mu muhango wo gukomeza kwibuka mama. Icyo nabwira abantu badukurikiye, wenda abafana b'Isoko
n'abafana banje bwite ba Kanyamukwengo nk'uko bisanzwe, ndabashimira vraiment. Abantu bakomeje kunyereka urukundo, araba banyandikira ama message, abo nzi abo ntazi, ariko nyine bose kabisa bakomeje kunyereka ko turi kumwe, ko barampa pole ari benshi cyane. Abantu vraiment ndabashimiye cyane cyane kabisa cyane, kubera ko iyo uri muri bino bihe nyine biba bigoye, ariko bari kunyereka ko turi kumwe kabisa, kandi burya inshuti bazavuga ngo uzibonera mu byago. Nababonye vraiment ko baranyandikira ari benshi, bampa pole, banyihanganisha. So ndabashimiye kabisa cyane cyane vraiment. Arakoze cyane, mu by'ukuri turabashimira abantu bari gukomeza kuvugana na Kanyamukwengo ndetse na bamwe mu muryango we ubihanganisha. Nico gikenewe mu bihe nk'ibi. Urupfu iyo ruje ruzana ubwami bw'umwijima, ariko kandi ubwami bw'umuco w'ihumure bwo buzanwa n'abantu ndetse n'Imana. Imana ica mu bantu, babasura, babavugisha, uri kure ubavugishe, turushijeho gukomeza kubana muri bino bihe bitoroshe. Hanyuma nabonye mu bantu batabaye harimo abandi bakinyi cyangwa se niwe ni n'umwanditsi mu bo twabashe kugerana hano kuri scene tugiye kuja kuganira. N'umwanditsi w'amafilime, ariko ejo bundi nabonye hari na filime mwashize hanze, niba mwaranayise ngo naho ni mwisi, yavugaga hejuru ubuzima bwo hanze ku bantu b'aba diaspora, ni naho turi. Reka tumusabe kugira ngo nabaze kwigira imbere. Yitwa Kado kandi yavuye kure. Abadukurikiye ku Isoko TV, nanone kuko twari twababwiye kuko turi hano mu muhango wo kwifatanya n'umuvandimwe Kanyamukwengo wasizwe n'umubyeyi we, mama wiwe. Hano twagiye tuhahurira n'abantu batandukanye, mu bo twagiye tuhahurira turi bugende tuganira na benshi muri bo. Uyu mwanya tukaba twakiriye Kado, n'umwanditsi w'amafilime, ndetse kandi akaba n'umuacteur muri filime. Wenda benshi ntibamuzi, araza kwivuga kubera kuko niho ari umutumirwa hano kuri. Rero si n'umutumirwa ukundi, twahuriye twese muri uyu muhango, ariko wenda aribwira abamukurikiye kugira ngo bamenye iyo tugiye kuja kuganira. Gusa ejo bundi hari filime yashizwe hanze kuri Kanyamukwengo comedian bakinanye, yavugaga ko ngo naho ni mwisi, bavugaga hanze aba diaspora, bashaka kumvisa abantu ko naho ari mwisi. Iyo niyo babashije kugaragaramo bari kumwe, ariko wenda yatangira yibwira abadukurikiye. Murakoze cyane twakira. Yego. Amazina asanzwe nitwa Kwizera Kado. Nakinye na Kanyamukwengo iriya video mwabonye ubushize. Sanzwe ndi umwanditsi wa filime, nibyo bintu nkora cyane, no gukina ndakina. So iyi ni first video twari dukoranye na Kanyamukwengo nkuko mubizi. So ngewe sanzwe nkora izindi filime ariko zo mu Giswahili, abafite channel yanjye y'Igiswahili. Sasa ikaba ari first video nakoranye na Kanyamukwengo. Sasa uyu munsi twaje mu gufata mugenzi wacu mu mugongo. Murabizi yahuye n'ikibazo twese cyatubabaje, nk'inshuti ziwe, abafana biwe, twese byatubabaje cyane. Kubw'iyo mpamvu twaje kugira ngo tumuhe pole, kuko ni ibintu twese bizatubaho kandi ni inzira ya buri muntu wese. So yihangane cyane, kandi umubyeyi we tumwifurije iruhuko ridashira. Uwo ni we Kwizera Kado. Bamwe bamuzi muri Varinto Farms, akinana n'irindi tsinda ry'abanyagihugu cyangwa se abanyakenya, ariko kandi yagaragaye no muri la filime bari kumwe na Kanyamukwengo. Mu by'ukuri namwe turabihanganishije kubera ko Kanyamukwengo ni umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi bitewe ni industry murimo ya movies. No kuvuga ngo ni umuvandimwe wa bugufi, namwe turabihanganishije ngo mukomere, kandi tunabashimira mwagaragaje igikorwa cy'urukundo, kumva koko mugomba gufata iya mbere mukaza mukabana nawe mu bihe nk'ibi biba bikomeye, bigoye, bibabaje, by'akababaro. Mu by'ukuri ntitwareka kubashimira, namwe mwabaye intwari. Bavandimwe, mu by'ukuri ikiza kigaragaza nyine urukundo mu bantu n'ubuzima babanyemo, rimwe na rimwe igihe hari ibyago
tugahura n'abantu nk'aba bakorana uyu mwuga bakoze urugendo ruva iriya hose Kitengera kugera hano Kasarani. Mu by'ukuri ntitwareka namwe kubashimira. Mu by'ukuri ndazi kuko kugira ngo tugane ku musozo wenda ibindi tuzarushiza kuganira, kuko ahangaha tugomba kuva tugasubira hara mu nzu tugasanga abashitsi bari gukomeza baza. Wenda wagira icu ubwira abafana ba Kanyamukwengo kuri uno munsi w'akababaro ko kubura umubyeyi wacu twese. Murakoze cyane Isoko TV ngako nabyita. Ndabashimiye cyane ku ruhare rwanyu kuba muri uyu munsi bamwaje gufata mugenzi wacu mu mugongo ndetse mukaba mwamuzaniye n'iriya foto. Murakoze cyane, rya n'urwibutso azahora yibuka kubw'urukundo n'ubutwari mwamugaragarije. Icyo nabwira abafana ba Kanyamukwengo ni kubabwira bihangane kandi bakomere, kuko twese turababaye, twese biriya byabaye. Kanyamukwengo ni umuntu ujya ushimisha buri muntu wese, murabizi ku mavideo yiwe, umuntu ujya ushimisha buri muntu wese. So icyo nababwira ni ukugira ngo bihangane kandi bakomere. Arakoze cyane. Tugana ku musozo dusoza nako mu by'ukuri mukomeze mwihangane. Turihanganisha umuryango wose ku bumwe, turihanganisha ubwoko bwabuze nyina w'umuvandimwe Kanyamukwengo, turihanganisha abamukurikirana mu buzima bwe bwa buri munsi Kanyamukwengo, turihanganisha abakunzi b'Isoko bakurikiye uyu muhango. Tuzakomeza tubagezeho gahunda ziri imbere, haba ku munsi w'ejo bamaze gushingura hariya mu Minembwe, ndetse n'igihe bazasoza ikiriyo hano muri Kenya. Tuzarushiriza kugenda tubamenyesha nyuma yo kuganira n'umuryango bamaze kwicara bagategura umunsi wo gusoza ikiriyo c'umuvyeyi wacu. Tuzarushirizaho kubana namwe ndetse tugenda tubagezaho buri kimwe kigenda gikurikira muri gahunda zo gusezera umuvyeyi wacu. Mukomeze mwihangana aho muri. Shalom mu mitima yanyu. Murakoze cyane.